BJP East Karbi Anglong District Committee spokesperson lapen Ari Sangho atumpen Phirangki amai kangnipon. Phirangki amai kangnipon alam thi laki non head dong kiklang Karbi Anglong Autonomous Council la CM Dr. Tuliram Ronghang abang inut Radsai klembang obi kimi angbong kache thangnai Litsong rong pharapan phone pen kithar ki hapura social media acha tayalong kache thang dura puthaksi puthot lamthi ki voi pusi chinidu. News report Birta Live. इसी के कोई बंकर सोहलो अलंगली डॉक्टर सीएम सारा बंग से अलंग फन वार्निंग की पी वालम से अलंगली कि पर चुबाई पेन कसिलाम लापेन अलंगली फन बंगे पुआ बंगे अपुरिया लापे फन अंता अलंगली कटिंग खेंग दावी पुसी फून पेन की पू पुसी अलंगली की पू क्लासी निली तुंगे पुआ बंगे लिट्सोंग रोंग फा पुआ मुनित अलंगली अचोर दोलोमा formally alangli ahem kachubuchelo ma nili tong ke theklong ba ke alangli lason formally lason piloma ahem kachubuche abi pin pensi alangli CM saraphan ason akoi kipi alangli ako ki putho bang ke lason heno penang an corruption alam kiklem aputha alangli ke kalili khalang lang karbok theklong tang te litsong rong phar ke EM takali CM takali EM takali ta alangli bang ke Jeep Compass, kunat atangka pensi kecil namlong lo pulutan ke Jeep Compass ador poteli tum langdam lo pulutan ke around approximately 30 lakhs. Kunat pensi kinam lo ma kalau salah mangta inquiry nahi lapen alangli laso ahisab bang ke alangli cipak lang nahi. Lason thak se alangli penang an. Ason alam karbok alama bang ke rat atau apaan karbiang long rat atau apaan akaprek atau war ki ponsi alangli mithang a party apaan di gachi padu ya apaan se alangli ki claim la se alangli apaan so political motivated baseless alam kani ya bang ke theklong bang ke nili tuma hin alangli apaan ya bang ke kapil dar non karbiang long alo penang kaching thur itum theklong ningkan hajar apaan ason asa kaching thur theklong le pin atum da nono bang ke kaching thur bang penangan theklong kaching thur towar amohor asam along bang ke prek dak ason unique isi identity ason je long lok lo laso unique identity ki long ahot ili tuma CM saraphan aka prek maine political agent pen alang le kachira pun ki dokok pensi karbiang long arat I interest ki kham khe dunia pansi aka prek atowar ki pondia pansi alang li kabor I laso kabor I aputha bang ke itu kaddo kawe karbiang long arat doan pensita lang liphan bangke piloma arjunai lit songrong phar kumamune lo kupia songlong lo kido karbia phan interest karbia phansi ki claim ji pusipu sita kaita inuara mune phansi kaita inuara phansi kangton kangthi lake inut opposition pukachikrong atumta son ke claim kle lasi kopine do alang le lo aleno pene anti social element pen kasirap ta thedung do ma pima po bang sili tum arjunang koi karbia phan kaching hon amen pen karbiang long kaching thura phan ke kham kedun karbia phan kaching hon amen pen karbiang long ACM laso aprang kipon karbiarar phan aprang kipon atwara long ki kham kedun aputha bang ke litum kaduk kawe karbiang long arat ansta thur pak pen alang li phan arjunan ji lapen alang li komat representative ma pokali police law and order phan tai litum alang li do mata arjusi sona mora phake pan net pen ke ekdom third degree laso peloma interrogation pa en jail phansi litum chisek nang lalo del chet pen pujiram to gante choro parlo media te haitum late spokesperson doan ni dak ithithini pa clear dum kan tung alam bang ke lalo alangli kulo niri tumke party ideology principle kache tonte alam pen ke lapen bang hem chiparu nang ne stame jitia alangli PGR VGR alam klang lu pen nangli tum matha tha PGR VGR along ke laso akam claim along ke cheng pen hala so घटना do det pen PGR VGR along a घटना do atuma phansitame accident der atuma same kisse se kelang do ansitame Karbing Long Autonomous Council CM sar pensi kilang ponlo team Karbing Long pensi la pen cheng lo holadak ko son si claimi ma puke only BJP a party team Karbing Long chot kalilo holadak labangke that
all political party banta hang lo social organization banta hang lo lapen dak student organization atum anta do edlo lapen intellectual atum anda do lo hoda sita alangli bangke haladakta laso a committee longta all political party a meeting longta alangli bange chedon hunde sita akoi gi pituke nangli tum hudak pen langon nili phanang pudet pusi alangli pule pudet jong si alangli phan pudet jong si dokok pulote la ising chamna sita alangli aprang alam komani along le jong si list pidet pulote list ki pike comment tulo pulote 30-40 years aprang alam si klangko 20 years bak aprang si klangko 10 years aprang alam si klangko sita akoi gi pi bangke ituma CM Karbinglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohang Sarapansi akoi ge pipo alangli lapu an akoi ki pi bangke alangli ge chidip check si CM sarne fan funang kuri pe nangkang check balamang si bisi highlight ke kiwan lasi jongsi alangli ta jongsi CM sar kopini alam thepen kipu aja ala aning oila alano si kipu kulote alangli CM sarafan mingkan sose alangli kangton alangli kipu alangli junodak kipu gente alangli tarat phan map johang nang po laso alam bang pe alangli ke non ke baseless alangli ke itum theklong ma proof theklong ma nang pulo lapen alangli i ka bang ma amatame charjuno dak ta helo kopini alam kipu ko alam pen stami igve ka bang ta litsong ajak ding klui pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Saraphan kalili kalanglang alam karbok kalili kalanglang alam kipu galangli chini lo tenangli ge bong nangli la so CM sar ke lake nangli inwet CM sar kali ili tuma familia phana CM sar chot kali lake on behalf of Karbi Anglong Autonomous Council adang pi rat do an CM lo lasi ili tumta alimit pensi lampu du nahi pusi alangli ta thanu nahi polo sita nona bangke rat atum aphan anong no ki joji aphan lason lapuson ki claim abangke lake me u asai gali ami thang aphan stami lapen ami thang aphan clean sheet chipiere de bangke lake nilo menai pu bangke di lason dakta ke future lo komat tong si ki claim pon ki chunji ma bangke lake iprang sidolo latung aphan itum chesong ri pu kona lo pu chesong ri pu maju kona pu pe mati sita me ka chesong along ta non PGR along alam sita me personal CM Sarapan si pulo CM binakle ko election thordon ta nona CM lang poisa po itu mo chinia te poisa po pulo tang te kalang at least karsi wijet dam nai mati ba jong si inut CM pene ke chok te do pulo tang te alang dam pen se sar nang li la son ki klam ba khenili tum ke question do poklo pu dam ni sita alang li dai rek bang ekdom CM sar ne phan threatening nang pi nepi so ne so phan ekdom nangwir gu mi pusi ki pu ge lasini lim he pu alang li achor chiri pakalama kar biaro na ten claim eloma la so bana ne li jong si kali purote la ke baseless lo political motivated la ke defamatory la so ne chokti la pe inuda CM hodai masi ideological different purote kai king ton lot nai pu alang kali ka different political involve kasi alang li pha punai direct physical attack upon direct warning direct ekdom alang phan khodai ma 24 hour ta kangton kanthi to ge khali netung ta claim pute aprang BJP dum deng ko netung 42 years opposition kido netung rasami netung ikon na swalam puta claim la isiga alam hai BJR alam along pendro si langdam puse puji bistame BJR ke all political party chilang si white paper da paklangal mate la si la solong si pini session dulang session pime sakai malapu kacing toner pengen solution ne gali mat lain la Islam ni lah hadi mana lalisong farpudia deh no isia trend suli ko hadi munit me la social media duko pur amar mana misuse nangak ke technology social media ke lake akimi akam lai phan mati sitame no bang ke mana aning ke dogde hoy pamuni phan kangtoni pa machinery son use rong na dari lisong far penceng lok pinaan kado ko bimai kali hadi sita soli kali dan nai Karbi Anglong along ke akit thinai ke CM arpu hello CM arpu long non Dr. Tuliram Rohang Sarsi ki bomlo dasi alang liphan kali kalang karbo apang lage lisong for kali madu sidame ington sige kangton sige melu ate ma monon pisita mila soft 10 dam bom long te ansu se
di cuma society lo hedi kimi kele hinu turong ko ate mali tingke handbrake ta hang nang la handbrake no lo nang la lo te la hai ka bahan kici top kici pusi de pake pinto sige melo program sam Ingin mah. Bang la pula nili hin pen ki pudami bang ke jalang ita nut kang tang pring rat akam ke klem bang usalang li cipulo la si la so teng pen plo da lam bang lam et lo plong te ining oi meme la pen dak social media la pen alang ya la Facebook long ka theklong lo je alang li tum hoi tu aprang isia close tas do ipen nili ga chinia teng plo te isi don rapateng don rap lo alang itu lasi lason je individual ka chipualo je kado ka ve social media pen chenglo kado ka ve long ekdom lapu rat phana pachini pon ang lage isi tuteli isi pudam lo plota lo political motivated lo lasi actually lason CM polling ke je lason individual ka chipualo kado kawe akar biya longa rat phana bangke laso alama puta bangke pa involve bedet mate parjuje der nai polo alang li anta political aning ke hang kamatha dukok ajoine lo ne piane kado kawe social media long alonta wan der lo lasi actually la pula pa laso alama bangke actually social media long ke wan be der nai polo ke langam elo plote lage isi individual alam hoitu aprang alang lipan hoitu lasom CM da kacirap long do opo ba alang li da me kacirap chu hang ko lasom lo plote munitum isia a close task ta isi do kok titimati laso close task bendong se kaike isia a fit to kok ang bo muni jong se kachiplang ka prek kaike kang ton kaike ka sorsa kaike kaningji plote maduno laga sabso demoralize hoy titimati munitum ba isia sentiment isi thap dokok titimati hoitu la sojoy ne isuman alam mang hoitu CM bang individual kachingki ba don rapa hin pe kachingki hin ba isi ethethini kachi pare pe na puta alang li hoitu alang li jipune ne daidam klok lu plote arjun e wa hola dak social alang li Facebook long ta jipumate hola so type amuni si cheplang dat ko lasi lasom laan alang li rat asongya sarpu ko chekro actually la so individual ke chipolong ke actually ke rat kadu ka we akar biang long rat phane bang actually ma tham elo plo te pachini ne ter nang polo la si la so in pe na bang nili pudam plong te lage heming si ba don rap ba jirpi ka chipare alam lo ma ke nili pudam yang litso rong pha kolam li ba duno la son social media long kalili kalang lang heming si ka chipare don rapa cepare jirpu cepare bola social media lo ma la pulo botang mane CM bako mane EM bako mane MP pu lo tang te la phana bangke anong aswawar sai ki NG phana bangke kadu gabe akar bi rata mong tamatha nangi je la som awar sai bangke ele der nangi lake individual ka cepare asonsi kema lasi la son individual pa bang social media lo kali kalang amat itu power proof la panajha ka tumbe kalili kalang lang kitok dun kipu dun hala so bang ilitum lage social media long dai si bang ke misuse nang nak ilitum akar biang long ba la sini li pudam me ma lanso Yang sohong par kanang red so public tum di CM terke apa Kali lagi alang si polam mati. Alang si polam. Sono pari polam kan kali CM si ter Online lah ya. Lagi lit song par si itu mati. Kalau so proof ya we mati. ako sile arjulo ke litso ma piso do lo ma ba chubu je lo ma sumar do dote nang cipak lang milo ari pisule delang long de som je aso sule do ko kasi mo ba arjulo mo ila do nire pu la nasi so ideologically, politically, differences ke labangke is all right. Seta inuda CM apa, ba inuda chief minister apa. Alam tin athektin along ta party pon pen ke sorsar bangi chokti. Mane PGR kolam ta clear lomat. The matter is sub judice. Code along nanti case fully bom nang lasi, so bangi teka puni.
ইলেকশন উন্নয় কোড পেন ক্লিয়ার লো হলা সব সার্টিফিকেট চলা লাগে লগে লগে কার্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল বানকে সাই ইলেকশন সাই বানকে দেন পিটলো ক্লেম দে লাপেনকে আসনা থাক কাপড়ে কাপড়ে আদিম উন্তা কেস দোকলো কেস দুজিরে রামাত মেন ক্লেম উন্নয় আকৌ কেস হাই থুজালো আকৌ হাইড্রেট পানাপি ইলেকশন করলো ডাক দুদু কলোনি নিয়ার ডিমাপুর खाना साइजान खान बस्ती लापेन लापुर लांकाई जान लापुर नॉन डाक लासवा अलाम क्लियर दे दपिदा बताए इंटरेस्ट माने कपि मा पॉलिटिकली मोटिवेटेड कली पलंते कपि लो तांगे कपि इंटरेस्ट कोर्ट पलंते नो वन इज अबव कोर्ट asi माने इजियार विजारामेंट पेन माने along le list enter da CM afan party pe nili long ni jong se mane fan list pe CM ke responsible kali mati dak CM amin keman male chok chi se kapre alam benda kalili karalang karbokta bang militun thekno as every mane action has got its reaction mane ke aning tipo lasi nili ahla kote mana nili jude niji alangi kote dum chipare seroi kha रात काम क्वेश्चन से क्लेम नहीं मा क्वेश्चन से सोशल एक्टिविस्ट के क्लेम नहीं मा चिपारे लोग तो अतवालों ता है उसका काहे मात कालीली कला अलाम पेन के बोग बांके चोकचे लेकिन कोल्ला रोम फरसांगो को अपन डेट काली कपरे अतु मंदा नॉन बिसारलाम अनसेता नीतुम प्रेस कॉन्फ्रेंस दोलो अलसा अतिमुंगा Kajen timung tu malam tadi tu clearly through press itu than asi kibang jilang porut ke matha pakara ninginei busi pilih itu ni kondem age lapu alang tu kondem lapu kondem kai mar kondem ko bangke chokche bangke kondem lo sudah aku ni itu ni bangke matha pakasi na कोटे हम पुनः तिबाई पाका माथा पाकासी नाम तो बाजार अलाम निंदी नहीं पुछता काउंसिल अलाम पुनः इलेक्शन अलाम पुनः पीजीआर अलाम पुनः बा कपड़े अलाम पुछता में माथा पाकासी निंदी नहीं कल तो लगे वंस नाले निजेरे रफी कर बांके लगे रात अलाम मंदिर पुनः लांच